وجهة حق الدنيا وقرين ما قاعد تصورني ما قاعد تصور شوية نازل دايجا وش بتشوف كذي قبل إنه تري ما قاعد واحد لقينا أبح قبل وحويان أو بعضهم اللي أو ما سيجي شو ده طلعت هنا كيف تدرسين تجايبه شو نون كذي لازم تاجو تجايبه أو بعد أو السنين أو اليوم ده اللي طلعت هنا كيف تدرسين أو تسري اللي يكون تشتري كله تندلعشوا أبح نسيتها هكذا قدي في اللفت لا يقولوا متهاوتي إثيوبيا سومالي كل رسم السرادر في اللفت يتعيالو يا شنو كتب بريزيدانتوچو በቀጥታ የታዩ ናቸው እንግዲህ ይህ ታሪካዊ የሆነ ስነ ስርዓት ታሪካቸው ላይ ደግሞ እንትን ብሏል ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቀለበታቸውን ተዘጋጅቷል ተግባራዊ ሆኖ ይመስላል እንግዲህ የሶማሌ ክልል ባህላዊ የሰርግ ስነ ስርዓት ይሄን ይመስላል። ይሄ የምታዩት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰርግ አቀማመጥ ነው። ምንጣፉን ፈዲ ይባላል እንግዲህ በሶማሊኛ። እነዚህ የምታዩዋቸው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ናቸው። ይሄ የምታዩት ደግሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ቤት የሚሰራበትና ለውበት ማስጌጫ ተብሎ የሚጠቀሙበት እንዲሁም ይሄ ደግሞ በአልባስነት የሚጠቀሙበት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ባህላዊ አለባበስ ጭምር ነው። እንግዲህ እያያችሁት ነው። በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ደማቅ በሆነ መልኩ የተካሄደ ይገኛል። እንግዲህ እነዚህም የምታዩዋቸው ጠቅላላ ከ29 በላይ የሆኑ ተጋቢዎች የሰርግ ወጪያቸውን ሙሉ በሙሉ ከበር ያደረገው መንግስት ሲሆን የክልሉ ሀብት ደግሞ በኢትዮጵያ ሶማሌ ልማት ማዕከል በኩል ምንድነው ያደረጉት በሙሉ ወደ 1 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ለእያንዳንዳቸው 1 ሚሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን ይሄ 1 ሚሊዮን ብር ደግሞ ለ500 ሺህ ብር ለቤት መግዣ 400 ሺህ ብር ደግሞ ለሴቷ ጥሎሽ እንዲሁም 100 ሺህ ደግሞ ለወንዱ የሚሰጥ ይሆናል ተብሏል። እንግዲህ ይህ ባህላዊ የምታዩት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጋብቻ ስነ ስርዓት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አሁን በቀጥታ ከጅጅጋ ያካባቢላችሁ የሚገኘው ባህላዊ ስነ ስርዓት ሁኔታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰርግ ሲካሄድ እነዚህ ጋር የምታዩዋቸው ፊት ለፊት የምታዩዋቸው ሽማግሌዎች ሲሆኑ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ የምታዩዋቸው ባህላዊ በሆነ መንገድ እንግዲህ ይሄ የምታዩት ዱላውን ይዞ እየሄደ ሰው ውስጥ ይገባና በዚህ ዱላ ጭንቅላቱን የነካው ሰው እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ሽማግሌዎች ጥያቄ ይጠይቋቸዋል። እንግዲህ እነዚህ ሽማግሌዎች ደግሞ እዚህ የምታዩት የተለያየ ቁጥሮች አሉ። ይህንን ጥያቄ የማይመልሱ እዚህ ጋር የምታዩት የተሳተ እንትን ከሆነ ይሄን አመድ ተቀብተው ይሄዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሚገኝ ፍሬ ሲሆን በጣም የሚጣፍጥ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። በጣም በባህላዊ መንገድ የሚበላ ነው። ሚሚባ በጣም ጥፋው በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ብቻ ነው የሚበቅለው። የመጨረሻ ምርጥ የሆነ ጣፋጭ ምግብ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ጠቅላላ የሀገራችን ወጣቶች የጅጅጋ ወጣቶች ተሰብስበው ይህን ታሪካዊ የሆነ ሰርግ በዓል እየተካሄዱ ናቸው። እንግዲህ ይዋቸው ይሄ የምታዩት የሶማሌ ባህል ሄዶ ይባላል። ሄዶ ይባላል። ሄዶ ይባላል።
ሁሉም እነዚህ ናቸው። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከፍተኛ አመራር ናቸው። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከፍተኛ አመራር ናቸው። ይህ ባህላዊ ታድመው ይገኛሉ። dambigiisa dameer ma qaadi karo waayo intaas oo aroos ee meesha fadhida kalama weynayta inta kuma weynaan dadka gaba arbaaga markaa ku bixiya ma furtuuray iyo kala waa weyn aroosyada geeltiri wasax waa jiraan hada geeltira tahay halkaas ka salaamayna maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ninkan ay noo xukumaan geeltira halkaan salaamayna waxaan ku xukumeeyeen شخصاً كقاضي وهاي السيطة ووصل بحاجة إيدين عمرة حلال سماج وكفت كل الجبل حاجة الأول رغم هالك سيستم وحال سيستم أنا أقول دار سيستم እንግዲህ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር እንዳያችሁት ሰላም ብሏቸዋል። በዚህ ታሪካዊ በሆነ የሰርግ ስነ ስርዓት ታድሞ ዘረኝነትን ለማጥፋት እነዚህ የተጠሉ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ያደርጉ እንትን የሆኑትን ለማድረግ kan dhagaan kaga sheegi indhaha la soo sheego afarta kursi afarta jiro ka kala taala adan alaab kala ጀግናዎች ነው እዚህ ጋር in halka dhexda soo gato afartooda isku daawasho የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከፍተኛ ayaa laga rabaa dhaqso ay bilow marka خسارة كان لا يجلسني أيه فراسي دار سوق أقام hal meel baad soo soorno bartanka koow laba saddex خسارة كان يجلسني كان كلني فراسي دار مو ترى معايا سوق mid buu helay saabka lagu dhufto يا طول ما كان أكون فدي وربع هذا كان نجاز كان أكون فدي على جاي أبغى نركبه halkaad wada bartanka ka horta halka aad wadato قاضي ميل كسر مستدي ها إلى ألات ميل بتكون هالمرسي أده دور قاضي ده ألات صوروري ترى ما كان أكون فدي وكسر على هذا كان أكون فدي وكسر على ماله أنا يقاضي يا بان مالين إلهي وخير كاتك واضح كيف وصل بقور هلي والله هو نفي عن والله كسر هلي كور وكو خساري وكي هرم خسارة هكا كجلي إلهي وخير كاتك دق ودك هدي واسدي دقريا هل مرباد ولا قرنا على طاير سي سو دقيو إلهي ما أبو هلي برتك صادق እንግዲህ የምታዩት ጥያቄ መመለስ هنقلت የተቀጣ እንትን برتك كده كوكوري برتك كم دي لا حقيقي قصنا أنا ليش أنت هذا برتك ما قرن يموته واتقرن عايزكين يليونه واتقرن برتك أنا ما بعد أفرت كرسي ما له أفرت كرسي ناري وقاعد إحنا صادق يا كوي عدد وحمشي هرز وطريق هروك عني وورا عقل منك الثور ولقي منك عجيب سن ما ليش نروح عقلية ونرجع عنه؟ انت عارف ما ورن خلاص تيوان كون ينتهي بالقرآن والله أنا أفضل إنه قاعد مفيد لا إنه كشف عيه يقول له ما أدري ردنا كوي هري كوي هري ردنا كوي هري كسوتر ها فري
دقيقة يربا كو هاي الله من رجعت سنة ويكاسي دمانسا كون لما صدق ويكاد ماتي وحلا هذا سنة مش هلك تاجت هدول አሁን ያያችሁት እንግዲህ ስነ ስርዓት ቅድም እንዳሳየዋችሁ የነበረውን ጥያቄ ተጠይቆ መመለስ ስላቃተው አይኑ ተሸፍኖ ኩርሲዎች እንዲሰበስብ ስለተቀጣ ያደረገው ነገር ነው። እንግዲህ ቅድም ክቡር ፕሬዝዳንቱ ሰላም እያላችሁ ነበር። ይሄው የምታዩት በሙሉ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የተሳሳተ አመለካከት ምክንያት ከማህበረሰቡ ወይ ደግሞ ከሌሎች ጎሳ ተገለው የነበሩ ጎሳዎችን ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ጎሳ ጋር ለማደራረቅ ምክንያቱም እነዚህ የምታዩዋቸው ጎሳዎች ከዚህ በፊት ከሌሎች ጎሳዎች ጋር በጋብቻ በተለያየ ማህበራዊ ግንኙነት አይገናኙም ነበርና ራሳቸውን አግለው ነበሩ። እነሱም ደግሞ እንደተጠሉ አድርገው ነበር ራሳቸውን ይቆጥሩ ነበር። አሁን ግን ይህን በመስበር ማለት ነው ፍቃደኛ የሆኑና በፍቃደኝነት ከነዚህ ጥሎች ማለት ወንድሙ ወይ ሴቷ ከዛ ጎሳ ሆኖ ከሌላ ጎሳ ጋር የተጋቡ ፍቃደኛ በጎ ፍቃደኛ የሆኑ ተፈራርገው ተፈቃቅረው የተጋቡ ጥንዶችን መንግስት በራሱ ወጪ እንደዚህ የዳራቸው ይገኛል። እንግዲህ ከተማው ወጣትም ደግሞ ከማት ከተማው ህዝብ ደግሞ ባለሀብቱ ወደ 50 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ብር አዋጥተው ለኢትዮጵያ ሶማሌ ልማት ከተው ለእያንዳንዳቸው እነዚህ የምታያቸው ጥንዶች 1 ሚሊዮን ብር የተመደበላቸው ሲሆን 1 ሚሊዮን ብሩ የሚውለው 500 ሺህ ብር ለቤት መግዣ 400 ሺህ ብር ለሴቷ ጥሎሽ 100 ሺህ ብር ደግሞ ለወንዱ የሚሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ መዳር ብቻ ሳይሆን ተቋቁሞ ወደ ፍርድ ተግባራዊ በማድረግ ነገር የተደረገው እንግዲህ እንደካችሁ እነዚህ ሁለቱ ባህላዊ እንደዚህ ዱላውን ይዞ ሄዶ ይሄ ባህል ነው፣ የሶማሌ ክልል ባህል ነው፣ የጋብቻ ባህል ነው። ዱላውን ይዞ ሄዶ የሚነካው ሰው ነው ጥያቄ የሚጠይቀው። ያ ፍለፊት ቅድም ያሳያችሁ ሄዶ ይባላል። የሚጋቡ የእናት ስጦታ ነው። ይሄ እንግዲህ ጅጅጋ ቀጥታ የምታዩት ጅጅጋ ماستر قرطنا يلي يقولون قرطن وهي نقل وين سيدنا وصاحب كان شيء بعدين ترى يجي مرة عيال واحد يا ماستر قرطن أن تبي يسوي كان تدويني يساعد كتير ليش يجري أيوة يجي وشكله وطين قولي ما كان يمكن واحد من تبي يساعد أو يقول لك ربما ما يبقى متصدر لكن قاعد هذا اليابسيتي قاعد هذا اليابسيتي قاعد هذا ولا يصل لا هذا number 2 الله يعلم number 2 ما يبقى أصلا حاجة ولا number 2 بس waxaad sheegtaa taariikhdii iyo maalintii la dhagax dhigay jaamacadda Qalbidahar iyo taariikhdii iyo maalintii xadhigga laga jaray iyo sanadkii maalintii iyo sanadkii jaamacadda Qalbidahar la dhagax dhigay iyo maalintii laga jaray xadhigga
وأنا كإنسان مسكت السياش وصوب حمية وكاكل من السيتي سوق عنده كل قطعية واحد ثاني. كريه عون بمتعود بالكو عربي يقولون يا وده حزب وسط مقبات توصل حقه وعدالة. عبشون جمال. يا مالك فايشان. إيش باقي لك سجال. مالك أنا أحتاج كمان قبلها بشي تاريخي ساعدي. أبو بامارنيا ولا. بامارنيا. أوكي. እናመሰግናችኋለን ተመልካቾች በሙሉ እናመሰግናችኋለን። ዛሬ ለየት ያለ እንደምታዩት ለየት ያለ ሰርግ ምሽት ነው። የክልሉ 29 ሰርገኞች ሰርሞኒ ላይ ነው ያለ ነው። በሶማሌ ክልል ባህል ለየት ያለ ሰርግ ነው። እንደምታወቀው ቴዲ ስናገር هذا ما في ساعات تاريخ الحقيقة وهنقول بالصدق سكني ቴዲ ተናግሮ ساعات مالتها ከዚህ በፊት በሶማሌ ክልል በስህተት ወይ በኋላ ቀርነት ባህል ሲናቁ የነበሩ የሶማሌ ክልል ህብረተሰብ እና ሌሎቹ የሶማሌ ክልል ህብረተሰብ በጋራ መጥፎ ጋብቻ የነበረው በተለይ ዲስክሪሚኔሽን የነበረውን የቀረበት ማታ ነው ማለት ነው። ካሁን በኋላ ሶማሌ ሁሉም ሶማሌ ኢቭን የገቦያ ብሔረሰብ ተብሎ የሚታወቀው እና ከዚህ በፊት ከሶማሌ ሌሎች ክፍሎች ሳይጋቡ ነበር ወይም ከሌላ ብሔረሰብ ወይም ከሌላ ጎሳዎችን ያሉ ገቦየ ማህበረሰብ የተባለ አይጋቡ ነበር። ይሄንን በክልሉ በተደረገው ውይይት በተሰራው ስራ ይሄ የሌላ ባህል በመሆኑ ገቦያ ብሔረሰብ ወይም ጎሳ ከሌሎች የሶማሌ ጎሳ ምንም አይነት እንደማይለዩ እና እኩል መብት እንዳላቸው ከሌሎች ጎሳዎች ወይም ከሌላ ሶማሌ ማግባት እንደሚችል በራሶ ከተማ ወይ በራሶ ወረዳ ከዚህ በፊት ክልሉ ውይይት አድርጎ በዛ ውይይት ነው የተስማማው። የክልሉ መሪዎች፣ የክልሉ አመራር፣ የክልሉ ጎሳ መሪዎች በጋራ ቢያንስ 3000 ሰው ተሰብስቦ ይሄንን ባለፈው ከ2-3 ወር በፊት የተወሰነ ውሳኔ ይሄንን በገቦያ ብሔረሰብ ወይም ገቦያ ጎሳ እየተደረገ ያለው ጫና ምንም ካውንት የሌለ መሆኑን ካረጋግጦ በኋላ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ የገቦያ ጎሳ ከሌሎች ጎሳዎች ማግባት እንደሚችል ወንድ ከሆነ እኩል መብት እንዳላቸውና ወንድ ከሆነ ሌላ ሶማሌ ሴት ማግባት እንደሚችል ወንድ ከሆነም እንደዛው ሴት ከሆነችም ወንድ ከሆነም ሴት ማግባት እንደሚችል የተፈቀደና ወይ ያን ህገወጥ መሆኑን ወይ የሌለ መሆኑን የተረጋገጠበት ምሽት ነውና በሶማሌ ባህል በጣም አመሰግናለሁ። ትልቅ ሰርግ ነው። አመሰግናለሁ። ታንኪ ለሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ክቡር ፕሬዝዳንታችን በዚህ መልኩ ያንዳንዱን ነገር አስተካክለዋል። እንግዲህ በዚህ ጋር የምታዩት ታዳሚዎች የሰርግ ታዳሚዎች ናቸው። ቆየት እያልኩ ደግሞ በመሃል የሌሎችንም ሀሳብ ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንታችን እነዚህን ጎሳዎች ለማስተራረቅ ትልቅ ስራዎችን ሰርተዋል። እንግዲህ በጣም የሚያኮራራ ስራ እየሰራ ያለው የሁላ ህዝብ የታደመው ስለማለት ነው።
ልጆች ግን ማለት ይችላልላችሁ እንደዚህ አውሪ ስለሰርጉ ትንሽ ስለሰርጉ Somali كل بالاوي حق الدوينه وهي مع قصيده سي هروشك مقعد ደግሞ አማርኛ የሚችሉት ደግሞ ሙከር ያለው وحبش قال كلام بشر وحبش محيقانا محيقانا እንግዲህ ወንድሜ አንዱ ተጋቢዎቹ ሙሽራው አንዱ ነው እንግዲህ ስለዚህ ስለ ሰርጉ ትንሽ እንዲለን ዳላ በመጀመሪያ ሰዎች ማለት ሰላማን ነው ስም ደጋባቶ በሽር እንዴት ነው ሲባል ትንሽ ስለ ሰርጉ ትንሽ ሰርጉ በጣም ደስ ያለው ሁሉም ለብቻ ፍሬንድ ቆየ ቢስታገየ በጣም ደስ ያለው ናም ሰናይ አፍሶማል ኮሽራ አፍሶማል ዲኒ ወላ ታይል ኪስቦታ አድ ያሉ مركب قاسيه تريك يكور طريق قاعد يدفعيه هذا يقول شاك صورة وكيلو ايه እንደምትመለከቱት ሁሉም ያመሰገኑና ፕሬዝዳንቱን እናመሰግናለን እያሉ ይገኛሉ። እነዚህ የምታዩቸው ሁሉም ጥንዶች ተጋባ አማርኛ ይችላል ሞክራለ አማርኛ ይችላል ስለ አማርኛ ከዛ በሶማሊኛ ስም ለዛሬው ደስታ በቃ የልባዊ ደስታ ነው። በጣም ነው የሚሰማኝ። እንደዛሬው ያገኘሁት እድለኛ ነኝ ብዬ ለማለት እችላለሁ። ለምን ከሁሉም ዛሬ ያገኘሁት እድል ሌሎቹ እንደኔ ስለ ያለው ህዝብና ያለው አመራር ያለው ልማትና ሀገሩ በጣም የሚያመሰግነው ዛሬ ደስተኛ ነኝ። ደስታው ዛሬ ልነግርህ አልችልም፣ ልገልጽ አልችልም። በጣም والله واحد ربيع وحتى انا قررنا نسوق حتى نقدر كيف هذا الضمان شو العالم سمعنا هذا نسوق ناو سكنا امريكا سوماليا درنجا كور سومالي ما شاء الله هذا أفرادش إنكري أماريا سيدوش وحاولنا فحوش يقرني تبدأها فحوش بتغنى فحوش بتغنى فحوش فحوش بتغنى فحوش تبدأها فحوش أماريا شال أماريا شال እንግዲህ አንዲ ከተጋቦቹ አንዱ ነሽና እዚህ هذه ورده فرحتها افعمش يا سمان ايه እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ተጋቢዎቹም ሙሽራዎቹና ሙሽራው ደስታቸውን እየተናገሩና እንትናቸው ያመሰገኑ ይገኛሉ። የሚገርም ነው። መንግስት እንግዲህ እንደዚህ ዘረኝነትን መታገል ይህን እያደረገ በመሆኑ ሊመሰገን ይገባዋል። በጣም የሚደንቅ የሰርግ ስነ ስርዓት ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት በርካታ የሆነ ተሞክሮችን መውሰድ ይቻላል። እንደዚህ እንደምታዩት በሀገራችን ላይ ያለውን የዘር መሰረት ያደረገ ጥላቻና ክፍፍልን ለመቅረፍ
ይሄን በምታዩት መልኩ ነው አሁን በምታዩት ዘረኝነትን እየተዋጋ ይገኛል። ወካ አይካሳ ኩዱፎ ቦቦቦ እዚህ እናመሰግናለን። ከተጋንተ አሁን ደግሞ እስኪ መደን ከተቀጣ ውስጥ አንዱን ነው ምን እያደረገ እንደሆነ ስብር ያለ በኳሱ وسي بداية واحد كوسولا وانت كده انت كده سوق سوريتي مسكها كده ولا شيء يصير يا عمرو اللي عم تقول هذيك سيدي كوينا حاجه تانية في كده وكان واحد سؤال شنايا لو مكسر بالواحد لو يسألون عبدوان هاسي بعد أول سكر بدرون علي ما عشان كم تفرنا ساس سوري جوا عبدوان وحكوا على البيت كله هلا ما خطي عبدوان هلا ما خطي حتى لو كان جراي يجيب تمام أسوي ايه لو صدق سيانا هي كمان ከፍተኛ የሆነ አመራሮች እንግዲህ ያያችሁ ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ የሚደረገው። እዚህ ጋር ባህላዊ ከበሮ አለ። ብዙ የሆኑ ባህላዊ ነገሮች ሽማግሌዎች ናቸው። صعب حوالي وانا ممكن تدي عن مسألة ويسمع عنه ويقدر يسوق عليه وحوالي وحوالي لو مسألة يعني صعب تمام وحنقولي أماريات شرشة أماريات شرشة إيه ناس الجنيا مايا باشا يفافاي دقن كباشا حيردا نتكلم شربا كعدل مرنش
በጣም በርካታ ህዝብ ነው የሚገኘው። ይህ ማዕከል እንግዲህ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል أيه حاجات الله بكاغي محمد كوي نصيب كاغا وكوبي طبعا وعيا شيء لما كوبي طبعا نصيب كذا وهو صباحا أي خطوة مسا خاوش كذا نقطة كوي دونات نصيب كاغا مصاب بحي وحاوية شيك مشروعي وجودا بي برشادو وما قدرتي في نوان وش إلى هذا الشعب ده كصومالي يدوب مشروع في نوان هي وجودا بي gabadha nasiibkeeda nasiibkeeda aad buu fiican yahay su'aasha soo baxday ayaa waxay tahay mashruucii la magac baxay filawaa inay halka wax weyn dadweynaha iyo gurigaba u sheegto waa gabadh aad nasiib badan su'aal yar oo fudud warmaaneed go'aanka xukuumaddu qaadatay lagu tirtirayo oo caawa uga socdo aroosku waxaan ugu soo dhaweynaynaa dhammaan inaad nagala qayb qaadataan arooskan magaraas ku soo dhaweynaynaa arooskan waxa loogu dar dhaqanka xumaa in lagu magaraas lagu tirtiro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto magar wax dhaqan oo ku kala duwan ma jirto dhaqanku waa dad siman dadka Soomaaliyeed waa dad siman oo iyo aaba wada dhalay sagaalna waa lagu ambiil bay leedahay walaashay yaraatay ay ku kala duwan ma jirto nasab iyo wax kale loo kala saaro وإلهي قفك مقرسها وأبوري وحنا مقرسها وأبوري وحوين مقرس السماء بابا وهي سؤال شيء ولا مركز جروي إلهي كرامته وإلهك بالعادة وإلهي سير سؤال لو يديره وحنا آد مقرسها آد غفر حسن هاي عمري يسوق رسي ما إلا مقرس الله ترتو دقن كيسوق رسي عمري يسوق رسي إلهي يسوق رسي يان مقرس آد وهاد بالنية وحنا لكن لو كل دويه ومضى الصومال وحنا سجلنا ملك السول جرين لو كل دويه هنا نجرين سجال بلاد maxkamadu ugu celino marka ay qaan gaadho gabadha magaca loogu yeedho luuqadda Soomaaliga gabadha noocaas markay qaan gaadho loogu yeedho ee u gaarka dadweynuhu su'aasha soo baxday ayaa waxay tahay gabadha markay sidaa qaan gaar noqoto af Soomaali ahaan magaca loo yaqaano Soomaaliga gooji bahiloocin maskaratan silsa yemi hono waxay tiri gashaanti sarkaasoo sanadar la yeemna kabra salona ulachrim ma qadam islam badan dhawaatay waxa lagu bedelay hees jacayl hal heeso እንግዲህ አሁን አያችሁት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም ደግሞ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች sidoo kale waxa jira dad sameynaya oo waxa weeyaan ያሳያችሁ ገኝ waxaan sameynaa marka waxaan sheegaynaa diidada sababtii hore ማገናኘት ሞክራለሁ way fadhiisatay marka ha kacdo sidoo kale gabar kale halka joogtaan u geynaa insha Allah mikrofon goodi ilaa wadama halkaas joogayaan hadii la yiraahdo gabadha mikrofon goodi xagga u dambaysa tagayaan gabadhii waa inay istaagto horta laba bay ka dhagan askari እንግዲህ ትንሽ ለማውራት ብዬ ነው ወደ ውጭ የወጣሁት እስካሁን ድረስ ስታዩት የነበረው ይህ በምታዩት ፕሮግራም እንግዲህ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ብሔሮች ምንድነው ጎሳዎች አሉ እነዚህ ጎሳዎች በተለይ የጎጂ ባህል ምክንያት አንዱ አንዱን አግሎ የነበረ በመሆኑ እነዚህ የነበረውን የተሳሳተ አመለካከት ለማጥበብና ለማስወገድና በሁሉም የሶማሌ ጎሳ ውስጥ እኩልነት ለመፍጠር የተካሄደ ያለ ታሪካዊ ሰርግ ነው። ይህን ሰርግ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከ50 በላይ የሚሆኑ ጥንዶችን ነው በመንግስት ወጪ ሙሉ ወጪ እንዲሉ እየተደረገ ያለው በሙሉ ወጪ
ጋቡ የተደረገ ያለው የህዝቡ የማህበረሰቡ ደግሞ ለእያንዳንዱ ማለት ሀብታሞች ማለት ነው ብር አዋጥተው ለእያንዳንዳቸው 1 ሚሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን ይሄ 1 ሚሊዮን ብር ለማቋቋሚያ የሚውል ሲሆን 500 ሺህ ብር የቤት መግዣ ወይ ደግሞ ቤት ኮንዶሚኒየም ቤት የሚገዙበት ነው። የቀረው 500 ሺህ ብር ደግሞ 400 ሺህ ብር ለሴቷ የሚሰጥበትና 100 ሺህ ብር ደግሞ ለወንዱ የሚሰጥበት ለመቋቋሚያ የሚሆናቸው ተደርጎ የተደረገ ነው። እንግዲህ ይሄ የመንግስት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት ቅድምም ፕሬዚዳንቱ እያያችሁት ነው። በተቻለ መጠን ምናልባት ሙዚቃም ስለነበረ በደንብ አልሰማችሁትም ይሆናል እንጂ ፕሬዚዳንቱ በአካል ገብቶ እንትኑን ሲገልጽና ሲያስረዳ ነበረ። እንግዲህ በጣም እድለኛ ነኝ በዚህ ሰዓት ላይ ከአቶ አብዲ ማህሙድ ዑመር ጎን ሆኜ በኔ ላይቭ ገብተው ማብራሪያ በመስጠታቸው በጣም ደስታ ሰምቶኛል። ክብር ፕሬዚዳንታችን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በማድረግ ለመላው የሶማሌ ጎሳ ትልቅ ምክንያት ሆነው እየተሞገሱና እየተወደሱ ይገኛሉ። እንግዲህ ይሄ የምታዩት ጋብቻ ምናልባት ለሀገራችን አሁን እየተፈጠረ ያለው የተሳሳተ የዘረኝነት አመለካከት ለማስወገድ ትልቅ የሆነ እንትን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የምታዩት ሂደት በሙሉ የኢትዮጵያ ሶማሌ ባህላዊ አካሄድ ነው እየተከተለ የሚገኘው። ስለዚህ ይህንን እንትን ተሞክሮ ወደ የፌዴራል መንግስታችንም ወስዶ ከትግራይ እና ከአማራ ሶማሌና አፋርን ሶማሌና ኦሮሞን አማራና እንደዚህ እንትን የሆኑትን በማጋባት ዘረኝነትን የሚወገድበትና ኢትዮጵያዊነትን የሚሰበክበት ብሔራዊ ጋብቻ ስነ ስርዓት ቢፈጠር ጥሩ ነው ብዬ ሀሳብ አቀርባለሁ። ምክንያቱም ይህ ለአገር አንድነት መሰረት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ያስቀመጠው መሰረት ለሌሎችም መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ለአገር አንድነት ለክልሉ ብልጽግና በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛሉ። በዚህ አጋጣሚ ክቡር ፕሬዚዳንታችንን ላመሰግን ወዳለሁኝ። አሁን በምታዩት በላይቭ ፕሮግራሜ ከመድረኩ እየሆንኩኝ ቀልባችሁ ሊስብ የሚችሉ ነገሮችን ለማሳየት ሞክራለሁ። ከኔ ጋር ከቆያችሁ በርካታ የሆኑ ቀልባችሁ ሊስብ የሚችሉ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ባህል የሆኑ በርካታ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እስከዛ በሙዚቃውም በጥያቄውም እንትላሉ ቅድም ያሳየዋችሁ ሄሮ የሚባለው ነገር አፈታት ዘዴ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። ሄሮ ማለት በጋብቻ ጊዜ የሚዘጋጅ ቅድም ያሳየዋችሁ እንደ ዋንጫ የሚመስለው ነገር ውስጡ ሙቁመት የሚባል ነገር አለው። ከቅቤ ከግመል ስጋና ታሽቶ የተዘጋጀ ድቃቅ የሆነ ስጋ አለው። ያ ስጋ ለወንዱ የሚመገበው ነው። ምናልባት ለጥንካሬው በጣም ጠንካራ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሙሽራ ሁሌ መጠንከር አለበት ተብሎ ስለሚታመን እናቶች የሚያዘጋጁት የሴቷ እናት የምታዘጋጀው ሄዶ የሚባለው እንትን ነው። እንግዲህ ሄዶን ለመፍታት ለመብላት ብቻ ሳይሆን ለመፍታትም በጣም እንትን ይጠይቃል። ምንድነው ብልሃት ይጠይቃል። እንዴት እንደሚፈታ ባህላዊ የሆነ ሂደቱን በኋላ ማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ የገባሁኝ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰርግ ጋብቻ ሂደቱን ለማሳየት ሞክራለሁ። يارتا ونسان برتن حد وحن جوجا وعروس قرني جيسي لوات هذا أن دهينينو وحن تاجنا هاي هولك سيدك وحتى سيد هوس وقصوا على عروسكي لما نياشا لو كدياري سي لو ترترو محيدا وصولح سي لو ترترو محيدا دقن كحول ما يقوم دوين والله وذكرنا والله ما مقليت حاجة والله سكورتني والله أنت عفسنا مره وحبا مدح وروريتين توصل يقوم دوين سولح حاجة سولح بركاته غير I am a disco dancer. I am a disco dancer. نيو يجيله يعني ميل كسي تاجين ميل كسي تاجين نيو وعن كذا نيو كذا نيو هردا ما عسكري كلا أيام سمعتنا حمين با ما ماشي ما سبل بس نجي نكو Disco dancer, disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. سفي عرب هنا ولا سمع لما هستي أجنبي أفكار أجنبي المقالي هاي هستي سوالي
هستي الصومالي قاعد يحل قفطة كوك على أقوالي ما تكبر قاضي قرب كلا أنجلي ولا حاجة تذكر وجهه لين عدتك وجهك قاعد أصو هاي الصومالية والويدي أو شايلها أو قرق بدوي اللي قلت لك ديك دقاجس ونيجا سيدنا وقروح له بدل سيدنا وتاكل سيدنا وحد هاس شايله بكره وين شبروك أما اللعب يوداي قبل بسلاتي أنا وذا كنت بفرق قاعد في حبتي كلام فريسو هي ورد هي معك وضع شرفت لو قاعد في حبتها كلام هذا وسيور اكسل لبدي سوق سو baxday كنت بحور بين مقل جيرين كان waa fan xor askariga horay u dhaqso waxa weeyaan booliska waxa lagu xisray inay hore u dhaqsado dad kale ay ka soo baqanin meelaha soo gamacad ugu wareegaysan ilkaheeda horay u gal لين أتخصص بقطع يوتيرين حلصوا ومريكسا ninkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa master maagaan aba meesha magacay buuday dadka qowraaga ma ayagoosa ahna adna magacay wayne haye nasiibkaaga axkaamtiisa كان وشاني مقطع كان وشاني ميجي أيه أسيب كذا كذا فرح ده صلى الله على محمد وهذا كا سيدي لامبر سيدي أكون تاو أكون سيدي وهذا بواسع نصيب كذا يتواصل معي وزير قول الله وحال شيءها قلت استدلال نصيب كذا يتواصل معي قلت استدلال بدري وحنا قلت استدلال شيء وحا وورد وقاضي ترى
وصل أرقى مالك وسيركي بنيت أحمد وصل أرقى مالك وصل أرقى مالك وتتروي وهو كسر وقرتين هذا هو حسنته وجمتا حتى يصير طايرة هايس موتا هايس موتا هايس يا موتا وهي وصل هايس وغالي أنا وحنا نكمل هذا كان عصري جاي حسنا قبل بيك يوري كده Chief, Negotiate. caawa waxay ka shidan tahay goolka sayidka caasimada dowladda ee Soomaaliya waa habeen qaaliya waa habeen la jabiyay ama ay xukuumadda dowladda ee Soomaaliya jabisay dhaqan gumaysigii ka soo dhex jiri jiray dowladda ee Soomaaliya ee beelaha Soomaaliya dhexdeeda xafladaan inaba caadi ma socota aad iyo aad baan faraxsanahay waxaan leenahay hambalya deegaanada Soomaalida kale waxaan leenahay kutayda deegaanka Soomaaliya Itoobiya hadda xaggan arkaysaa waxaa saaran maanahay arooskii qarniga ilaa 50 lamaane oo ah aroosyadii qarniga marka carabka la soo diray hadda neerkiiba la soo diray hadda injineer Ahmed Abukar injineerka ama midlaha TV-ga caanka ee Universal TV oo ka soo qayb xafladda maaliga oo caawa loogu tumayo lamaanayaasha sacabday
محمد سليمان جاستو فنان أركتن وكيس يا عروسكي وكيس يا عروسكي قرننا عروسكي أو خالصنا الدنيا عوا
حاجة المدعوين أبو
ፕሬዝዳንታችን እንግዲህ እንደምታዩት እየጨፈረ ነው። እንደዚህ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ፕሬዝዳንት ነው ያለን። ከህዝቡ ጋር የሚግባባ ፕሬዝዳንት ነው ያለን። ፕሬዝዳንታችን ከህዝባችን ጋር እየጨፈረ ነው። በክብር እየደነሰ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ደስ በሚል መልኩ ነው ከፕሬዝዳንታችን ጋር ስንጨፍር ነበር። ፕሬዝዳንታችን እንግዲህ ነፃ የሆነ ማያካብድ ህዝባዊ ህዝቡን የሚወድ
ሁሉንም በኩል አይን የሚያስተዳድር ምርጥና የትም የማይገኝ ድንቅ መሪ ነው ያለን። ድንቅ መሪ ታድለናል። እውነት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሰዎች በጣም ታድለዋል። እንግዲህ እያያችሁ ነው ፕሬዚዳንታችን እንደዚህ ነፃ ሆኖ ሙሽለኛ ሳ ደረንካይ ደረንኪኒ ከወረማ ودرجة لما سكر عادي ما تركي وين بكرة سعر أسكر كرت كمان دحين بكرة سعر عادي ما عمل يلا عمل يا روح عمل اللي وقفته هي يلا عادي ما هروس كني دريك يا كور لما دريك ما بقى يسكر عاود دريك وهذه شعب الصومال فرعلا لهان الله وياغر إثيوبيا عادوا سالي لما طلع مارع يا هلكن مثلا عروس ودتي مريت يدي ودتك سواد الله يرا حلبانك معلمه انما عادي ما وهذا قارئ وهذا دقيقة وقارئ وهذا شعبي دقيقة ملك سيد وهذا يطلع قارئ وهذا الجميع لقبوا ما يسيك حقا وجهات ضد قصصي حقاك نصيب خايا وي هي الله بر لحية طبعا ما وصل بحي لحية طبعا Verdad, ¿viste Gali? No que se quede. Vamos a intentar. لحية طبعا إبراهيم وعاوصة بحقوق كل لحية طبعا ليه نصير بنت يعني؟ ويدا أو مصر عارف شو؟ وحالات ويدا أو مصر دي كتبت كويس. سلاش مصر على واحد ثاني. سأركون هنا. ويدا أو مصر دي كتبت كويس أيوة. موجودة أنسانينا لا والله. Makanya, ini ada sergu. ምን ትላለህ? ምን ይፈጥራሉ ታስባለህ? ይሰግ በጣም ትልቅ ነገር ልዩነት ትልቅ ነገር ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። በሶማሌ ብሔረሰብ ውስጥ መጀመሪያ ልዩነት ነበረ ያ ልዩነት እናመሰግናለን። maxaad u malaynaysaa barkaadan ما معي معاص خلاص كذا بفرق درنكها كذا درنكو يقررنا لا بلو فرنسي
إلى هذا النظر كده أبغى بقول لك حاجة أيه نصيبك أجا تعال